twifurije igitondo cyiza cyane cy'umugisha wamaze gukanda subscribe ku Mwashi TV. Nge ubasuhuza ndi dushimira Imana Benwa Gering. Turi tariki ya 9 Ukwakira umwaka wa 2024, umunsi wa 282 mu minsi igize umwaka. Byumvikana ko hasigaye iminsi 84 umwaka wa 2024 ukaba urangiye. Dukomeza kubifuriza kumera neza cyane, kandi nabo bitagenze neza mwihangane. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikagenda nabi, niko ubuzima buteye. Nkuko bisanzwe rero tumaze kubimenyera, nje kugeza amakuru y'imikino abazindutse avugwa hirya no hino mu isi. Mwashi TV tuba twiyemeje kubatembereza mu isi y'imikino. Reka amakuru azindutse avugwa tuhere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Araye batarengeje imyaka 20 ikomeje imikino Sekafa mu gihugu cya Tanzania, ndetse n'ikipe y'igihugu nkuru ya Abidjan muri Cote d'Ivoire ku munsi w'ejo nibwo yaje kuba igerayo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi batarengeje imyaka 20 umukino wayo wa mbere ntabwo witwayemo neza, kuko ku munsi w'ejo yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Sudani igitego kimwe ku busa cyaje hakiri kare ku munota wa 6. Izi ngimbi z'Amavubi zarakomeje zirataka, ariko ntibyagenda neza, birangira ari igitego kimwe ku busa. Urugendo ntabwo rwahiriye aba basore ba Eric Nshimiyimana, ariko bakaba batangiye neza, kuko ku munsi w'ejo witwa Pascal bakunze kwita Petit Messi ntabwo yabashe kugaragara muri iyi kipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kandi ikaba izakina umukino wa kabiri ku munsi w'ejo, habiteganyijwe ko izakina n'ikipe y'igihugu ya Kenya. Reka aya makuru tuyakomereza no mu ikipe y'igihugu nkuru aho ikomeje kwitegura umukino ufitanye n'ikipe y'igihugu ya Benin kuri uyu wa 5 mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizabera muri Maroc umwaka utaha. Ejo twabwiye ko mu rukera nibwo yarahagurutse ku kibuga cy'indege yerekeza i Abidjan muri Cote d'Ivoire, ikaba yaraje gusesekarayo amahoro, ndetse ejo nimugoroba ikaba yakoze imyitozo yayo ya mbere yitegura uyu mukino. Ni nako mu ikipe y'igihugu ya Benin izakina n'Amavubi yaje ko yumva inkuru itari nziza ku munsi w'ejo, cyane ko rutahizamu wabo yayo wari utegerejwe Tosini Ayigun ukina mu ikipe ya Lorient mu gihugu cy'Ubufaransa yaje gutangaza ko atakitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu kubera uburwayi. Amakuru kandi akomeje kugenda avugwa ku munsi w'ejo nibwo Rwanda Premier League Board batangazaga ko imyanzuro izava ku busabe bw'ikipe ya PFC bwo ku mukino afitanye na Rayon Sport kuri tariki 19 wasubikwa. Rwanda Premier League Board ku munsi w'ejo yaje kuba itangaza ko aka kanama kazicara kakabyigaho, bityo umwanzuro kazajya hanze ku wa 5. Mu yandi makuru akomeje kugenda avuga, ikipe ya APR Basketball Club yatangiye kwitegura amarushanwa ya BAL y'umwaka utaha 2025. Ku munsi w'ejo nibwo APR Basketball Club batangaje ko basinyije Jackson Antino, umumineri de jeu umenyere mu ikipe ya Reg Basketball Club. Ku mugabane w'Uburayi amakuru akomeje kuhavugwa ni menshi cyane, katuhere mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ku munsi w'ejo The Three Lions nayo yatangiye imyitozo yitegura imikino ya UEFA Nations League.
aho witwa Cole Palmer ukina ikipe ya Chelsea akaba yarashyikirijwe igikombe cy'umukinnyi mwiza w'umwongereza w'umwaka, ibizwi nka English Men's Player of the Year. Aha akaba yahigitse abasore bari bagihataniye harimo Bukayo Saka wa Arsenal ndetse na Jude Bellingham w'ikipe ya Real Madrid. Indi nkuru yari itegerejwe mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi w'ejo mu majyaruguru mu mujyi wa Manchester. Ejo nibwo hateranaga inama y'abafatanyabikorwa bafatanyije kuyobora ikipe ya Manchester United. Ku murongo w'ibyigwa hariho kurebera hamwe hazaza umutoza Erik ten Hag. Ibyaje kuba biva muri iyi myanzuro rero ntibyashyizwe hanze, mu gihe abantu bari biteze ko uwitwa Erik ten Hag ari buze kwirukanwa. Ubuyobozi bw'ikipe bwatangaje ko azakomeza kuba umutoza wa Manchester United ndetse akaba azaba hari ku mutoza umukino uzakina na Brentford. Ikibazo cyo kwibazwa ni ukumenya niba baba batinye kumuha akavagari k'amafaranga kugira agende cyangwa se niba bakomeje gutrustinga process nk'uko yabibabwiye. Tukiri muri uyu mujyi wa Manchester kandi ku munsi w'ejo nibwo ku baturanyi babo Manchester City witwa Siki Bigilstein wari sporting director w'ikipe ya Manchester City watangaje ko azaba adahari umwaka utaha bityo bakwishakira undi. Ubu kaba hatangiye kuvuga uwitwa Hugo Viana sporting director w'ikipe ya Sporting Lisbon yo muri Portugal. Akaba yaramenyekanye cyane azamura abakinnyi nka Rasmus Hojlund ndetse na Victor Gyökeres. Imvune zikomeje kutorohera abakinnyi batandukanye ku mugabane w'Uburayi kuri ubugezweho n'uwitwa Christophe Nkunku w'ikipe ya Chelsea waje kubavunikira mu myitozo y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ku munsi w'ejo, nibwo avuga ko imvune idakanganye ku buryo ashobora kugaruka ku mukino bazabafitanye na Israel muri iyi weekend. Imvune zikomeje kuvugwa ku bakinnyi kandi witwa Alejandro Garnacho ntabwo cyitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu ya Argentine kubera ikibazo cy'imvune afite nawe. Ni nako uwitwa Lionel Messi kapiteni w'ikipe yagarutse mu myitozo ku munsi w'ejo nyuma y'uko mu kwezi gushize atarahari kubera ikibazo cy'imvune yari afite ariko kikaba cyarakize. Mu gihugu cy'Ubudage ku munsi w'ejo nibwo ikinyamakuru cya Bild cyaje kuba cyegera uwitwa Joao Palhinha uwo musore w'umunyaportugal akaba yaraje mu ikipe ya Bayern Munich atanzwe asaga miliyoni 60 z'amayero. Baramubazaga rero ahazaze mu ikipe ya Bayern Munich cyane ko muri uyu mwaka w'imikino amaze gukinishwa iminota 150 yonyine, indi yose yari ari ku gatebe. Aha akaba yarabatangarije ko ari gukora ibishoboka byose ngo agaruke mu bihe bye byiza. Mu nyemerere byaranze uyu munsi mu mateka nabyo tubikomerezeho. Uwitwa Mark Viduka wigeze gukina mu ikipe ya Newcastle kuri uyu munsi yuje imyaka 37. Ku munsi nk'uyu kandi wo mu 2022 nibwo Umufaransa ufite amamoko mu gihugu cya Algeria Karim Benzema aje kuba atwara Ballon d'Or. Ni nansoreje ikiganiro cy'amakuru y'imikino yaragezweho muri iki gitondo. Amakuru y'imikino yo nakagaruka ku Mwashi TV. Musaba gukomeza gukora share ndetse no gukanda like kugira tujye tubana amakuru y'imikino abagezweho. Umunsi mwiza kandi muhahe muronke.